Meghalaya Post.news. Ka-Office of District Sports Officer DSO Ribhoy District kalayo ban penlong ya kalempung ilekay koko bat kabading kajing ilekay Rural Games jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs hamadan NSCA paham CM nong po habakran sekilat patay kubor ke kongrida lendam PTI na kaliang ka-Office of DSO nong po kelapentip bahagan kalempung lawan banisymenta di kikun samlakan tay bersenrang nagisnong baper hapo katem Ribhoy banisymenta hakajing ilekay koko bat kabading kalong ru bagani kalempung kadai kabala pelong kerpang ban penklan bat kuntiyo kini ki artli kajing ilekay hapo kejela kibalong ru kejing ilekay bakongsan hapo kejing yakop Rural Games jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs bat kejing yawani shimenta shirham juki kun samla ka Ribhoy kala penisha bagani kesngi kalalong ka bajob ha ka kongrida lendam kala ay kublay kerpang ya ka Ribhoy Koko Association kabala shimkhia ban penwani ki samla ilekay syakani ka lempung kala ajing ro ya boroki kun samla kan tebut shinrang kiblawan syakani kesngi bat banwan shimenta shirham ha kejing ilekay ha ka bakut jong ka lempung ka Office of District Sports Officer kala sami ki khusnam shaboroki kinhun ki jom hagi jing ilekay baper kabalong rukum kadak jong kajing ro bar kajing ay museum yang kinong ilekay Bonus. Kejar. Kenika sports menilom tasing ketika rural sports games kabagi pelong ya ka koko bat ya ka kabadi ka program juga Directorate of Sports and Youth Affairs kabangi schedule manusnem bat ya kini la pelong wa kenika district jangi dah ka district sports office Ribhoy district te mentaga singi layo ban pendek ya ka kabadi bat ka koko hakaba ha kabadi ngidon kumba santim ki bawan bat ha koko ngidon kumba santim ki bawan but ni sokumen ban UI ba na kaliang jong ka Ribhoy Koko Associations ru kaladon tingkat lang bat ni pan yarap ya ka office ban conduct ya kani ka jila kai koko but nilai iru ba na kaliang jong ka office ka jia pair kalong ba na ka last time ka banile but this year pan 2000 ki kena ya da kai jong ka koko kila improve ha kam tam ni ba kaladon hi da ka association kila wan yele kai ya ka milai games kaladon ka improvement ho ka kabadi pada kidang yasdang but lay pasang kena but ni so comment kat day na kaliang jong district sports office ba kiwanya simbenta kiba na kaliang kerdam na umsling nang ni na po paham sim kiwan ni ba simbenta ya ko blay bro ki team kiba wan simbenta kan ko por but ya ka district sports office but kumjo ya ka Ribhoy Koko Association Meghalaya Post.news.